The best time to get married is when you don't want it. That is the right and the best time to get married. When you are not desperate about it. Ni uhoyaga Ngai akurehere mundu no nduraigwa undu ucio ukunyo ndikane rwathie ngugi handu ukanyota ni mai ukanyota ukaigwa wi munyongotu ukauga ugathie ndukaini ukerwo gutire mai ugetia soda fanta gutire ugaga atiriri ni rikwiriho ni cresti ukoya nyamu ukaugereria handsome good in bed understanding ni wite God fearing available na numenye nimwe good in bed na God fearing nicioragwo abia nyamu nicioragwo muno ni thiaga kona ni iroranwo itondu riu ndugu uyu riu God fearing ni arenda maundu ma Ngai fasting kirima ndibabo ni kuribaburia riu kona ni araremwo ni gukorwo riu na riu ni hinya muno ti ukoreka ati mundu uyu ni very good in bed romantic prayerful and God ni thiaga iko nyendaga ki in life na uigire reality ya muturire niki itangiona tondu ndungiona Ngai ti muritu God is not a fool ndangikira indo ciothe he mundu umwe kari we njahe kiongirira leo tutunya kari we ati uko ni we muraihu ona ithu tutakiri toro ndake ndahadi tuyo guku tuyo guku tu kwa watu eri na no turekodu njiraga we nice yes we ke nguboranie uranyamu kirora tari haha hari iritu maratwirorera madada meho githaka iki mundu githaka no kirekereire hata ng'ombe cia mathai kimundu kiega mundu nwe kuri mundu njega iki mundu kidada githaka kiega kakarathi ati ina mahiki mangi meho mena ciana no ni mega inakona kau by the way reke ngwire airitu kwanza mekugia ciana tiga niyo memenaga ri ona mundu agithakaraga muno beautiful, they are beautiful people ugithakaraga muno na njiraga airitu tigaga gwikuaga uguo kwanza we ukiendo mundu ukamwiraga atiri wina munyaka muno you are buying one and getting one for free ona ni makani andu takahari ukona mundu ucio ni arathera muno uguo ni kuga it is unconstitutional hena undu hena mundu there is an inspiration behind andu maragie makundu guku na ire tumunyihanyi expectation arumere murenda ndakwira man tabaka tungi no muyakire hindi no ya mbura muteka advantage ya mbura tondu nginya mai makanju mamu asko matingithondeka gaka kareta mai maumite heaven gakorenda mai maumite heaven andu aingi mari anini tukoniro turanjia go struggle nona riu gakora atiri wakinya miaka 30 ni wahinguka maitho ndeto ire twaragia no wanjia kuhinguka maitho ukanjia kuona atiri anga ni wahanyukire riu ni hindi minji iroka guka ni ndi hau gutire mbeca yukagere iki mbeca andu aingi matire merwo u ona atumia aingi ni ure matoi makigia thuri mbeca ndiukaga iki yukaga na ki mbeca ya mundurume ndiukaga iki no nginya skirt must follow muthamaki umwe ati itura rimwe athire akiuga mundu wothe muthuri wothe wina ciana inya wothe wina ciana inya araheo ika inya cia mugunda na agakirwo nyumba riria muthuri ucio aiguire uguo na hindi we na ciana igiri agitengera ni amenyaga he andu ari kana agithia agitugira ihenya agioka anyitite guoko agikinya gwake akorire kwina mwana umwe akiuria ucio ngeku agirirwo ni ithe agirirwo oranyamu tariu aire tware menyitagirira gathuri kene uguo ri nake era gathuri kawe te promise me you never heartbreak me already you are heartbroken dead on arrival how urambiriria you are already heartbroken promise me you never let it, you are already down we tu wagire ku approach mundurume ni mundurume ya ku approach pastor ngoragwo ngwite nake wagwa na mundu kiria mwiri twekaga ngienda mundu tondu no yaire tu ni magwaga na oguo tugwaga nao ni magwaga nawe
no menye ungigwanda mundu ugwe nake ndakwira gokira nawe. When you have nothing, that is when the faithfulness of a woman is tested. Ukiota kumuhe irio utari ona ki ai wetagwo baby gwaku ni kuruta riri ugakorwo utari kindu uigwe wetwo baby o maitu kang'ethe ucio mutumia ndangithia handu ura nyamu iyo renda meri rumia meri